Eyo, mechile mbo kudo kan me midi. Mlo pede ya. Mino kanji ya. Igbe yo njama no plan me do kweme ton tito si aliji yo. Tawe de no yin El Nightingale. Yeme papa de be kweme ton tito boy no kon si no plan me do kweme me le do boy. Eblo ekpeje ndekun bo njama hami nete kaino ese peto asomevi kabi ton pevu défaut de do pe ko aton le yo ese kan we ko bo we nu do pe ko aton yo yeme bi hui apapa do ji eton be me bi hui jona yin do pe eton le me be me bi hui do apapa ji eton bo awaji je ji lo yi be ne bo e kan bio yi minja yin de pe mi to me minja ble me bi hui bo yi pe okay oui quand des goudos on aime bi hui ado 65 ans oui quand des goudos il est voyeur me bi hui bo kan no bio ilo ne we ade gon e mo lo me lo po ke do ye me kan we ko le di o e nu ba de pe to me yo blo ilo akwe ilo hwe ilo nu ba de le bi bofo me netin be de o ye ko phobia me ye so lindo e nu fivo me a ye do akwe bodo hwe bodo le bi me ye ko nu ba de ba yin e ko yin candidat bo me ko e bi wi o do me ko le me o floating bo po aso me ye ya so mo a wi bo me ko le yo e de o ilo ya me fin fini mi mo ho a bo nu cambio me ina je que nte o tu e ka son bo nu ka yin pomo ni te ka son bo do peto kan we ko di o aton chen pe wu boyin nu ba de peto me bo ma so do me de bukan nu a mo son bi on du me de ai mo son ba ni nu cambio me on e jeti ewe tawe El Nightingale e do je que anikai e mo mede kabi e mo pe meton sin nu do ai kun gban di o ne te kai mo but ti me de na na ba ndo je ko te me to pe ton bo tun nu ba de bu wa so kaka bo ayin nu ne yo me ne yo e mo pe ton sin miana pon de uton claim de le o miamo me no jo bona plon nu me bona manu e tu e ha me bo de we o bo ayin merci o me ne mo pe ton sin me no jo ba sam ba nu sa to da ho bo wa so pe ton me ka bo nu sa to da ho pe ton si vivo nu yo e mo pe ton sin mi mo ti me ton de le ne ti o ne te ka so bo pe to kan we ko ji o me aton we ka me wa ton do me te pon bo mo e de so do nu me donc e wa pe ji pon bo kan nu bo pon yo wa mo je que indo peto mi to egbe to le o ye so no tinjan yi kuno lin ta me kuno je que nte ba we nde do pe che me aji o e so no mo hwenu mo lin ta me ne na e fon san on le o mo du mo ta o mo di do aso me mo ho gba dan mo le o mo du mo mla yi mi mo a boy e wu je e bi o wa lo me ko abe no lo hi tete we we bi hwinu eso no ba ho nde wu mo kan bi ji nte ba ndi ro pe je mi aji a me ma tun we ba re pe to me ayo e yi fiti a mo don de pe je no ko e mo pe to ko e se pe to ko bo kan bi o me ko le lo je que nte o to so bo mi confond san bo kon ya so me bo me ko le di o me a foto nu ko ene yipe ya me a foto nu ko ene ko nu bodi do e do hotia donc e de tun nu e zombo e fon san on le o mo so mo ya so me yo e tun wa me do po yo e wa igbe bo lo je que do e do na ya so me bo wa so to so bo mi le no yi mi mo
do edona ya so me bo wa so e ba so ba ye no fun mo ji de mo ya so mo wa so nte o to no ka so me ye wa so a ji o etu wa c'est parce que me bi hui no fun mo ya so mo wa so be lo no ji de mo ya so mo wa so mi mo je ko nu e je ken bo ene ti o e ba nu e do ton pe vu mi ton le mon ka te jo ton pe vu le do me ko lo ali de ji do gbe to me le yo me keke ti bo tun we so bo identité mo ya so ya identité mo do mi ablo le e fon nte wa ka fondo e te o tu ezon bo aka do nu ene ogudo e tu mo bo me ma ka tu ene ale yo fi ai jije o e be si ene be no amo me de do we kan de gudo bo no ado cho e no amo me de do pipo we nu bo no ado cho parce que do et mon débat de permettre me ya auto raison donc ndé nja bio mi o endo je que besin tiyan mi tiyan mi ba huenu bo kan bio mi de do je que nte ba wende do pe je mi aji do pe ko gudo nte ba nde do ali de ho mi mo donc ene o mi ato mo ai hon pe ro bo nte nga han na blue bo an to mo te bo se po mene mbaba yi do kwe ko gudo yi egbe dion nte ga ran na blo bona sepo me mbaba yi kwe pan gudo yi na ye ke nu plan me to da ho mi baba yi bo pe obi wi na se ho lo mi de do alide ho egbe dion nu an plan le e o to da ho yen baba yi bo kwe ko gudo kwe pan gudo pe obi wi na si mi do alide ho egbe yo mi do an plan de so mi an bla exercice li bo pero po mi do an de afo po be na no to mi se po me mi baba yi kwe pan gudo kwe kan de gudo yi nu e mai mo an mi na mo mi de do kwe ko gudo mi na mo mi de kwe de mi no kwe kan de wo bona do e te nka se gbe je bu wa na mi no imaginer mi de do ku si sanji est-ce que minano wa jije me bona ko signifia kabi minano alueme c'est que miado ntun ame ba yiwe kabi minano wa jije me bayi bo be sin jon mbalo mi jian bo nuwe mi he mi ablo pe mi to me yo mi duna bi pe to rien tun nuwe en bleu bi vous pouvez savoir tout ce que vous devez faire seulement que vous ne pouvez pas faire tout cela mi o mi atun we mi ablo bi mi wlan bi lo mi si blo bi a me mi pon me mi amo inu bo mi do ablo bo mi azebo to batun pe mi ton fi mi jaze so do kwe ko gudo yi fi mi jaze so do kwe pan gudo yi mo wa so ai hon gbe bona do yin me ne bona je que hodo ne di yo mi se yo e jro mi yo mi a je ba to gbe mi ton ba wa so ba yin me ne e ka le jro mi yo mi a le jodo do nye fi bona force me a nye wa bona na mi information mi mai me bo kwe do ho je le o mi se ho je mi se me le vo sin ho bo mi jian yin boblo e yon nu kun mi don me e isande